naende wono musisia wachalo kicho chavusia ungue. Thank you very much ye kana thank you very important ye ndi mwana wambara na ndasoma aje kesoma ye tukasome tina nina na muyaju mundu ila wathi na mwine wa suyosu na komanie na kana isitwa ketawa Maria Simone katinda kandenetie na ena muya ndi yumundu akomendi wathi ula okwenda ni muchambuye wa ni restore ni true story kana yayo kindu cha kwesilia to na ndi ni munesio comment ye na ndi na muya olo comment wathi olo comment wa muno niwe kata niwe ngwetha ndi muchambuya kana no kweli na ndi yu wathi olo wesia osinda kwa season ino yambe ni wathi ro mete ya wendo wititwe na ndo nyanya mundu ambe etwa Kenda ona ziro na bina Kenda Takamura dise kana mukabaka na mumya ndati ndapye pa azia ndani muchambo ni mwadabye muti wa wendo ni kweli kana no bongo ulongetwa Tyson azia ni muchambo ye muti wa wendo ni kweli kana no bongo ulongetwa Kola Vibrators Band ulonge ni Benson Ben Boy Kenya ulonge ni Munyoki Makau ulonge ni Joshua Josnisa we ulonge ni Mikael Mutua kana Michael Mutua ulonge ni Tony naende ndo mudabya wathi usu waiwo kweli okie kana mwini yawe maisha mapa nikakuwa mte wa wendo kaba wa mani nokuwa wanangale maisha mapa nikakuwa mte wa wendo kaba wa mani nokuwa wanangale naozele myake su yabaye tinanganga ila nabwa musele ilo mauta inambo na mogazalia ndiye ndongo vita mayo amakwa meda mamete nzata mayambe metinga zingi no niezeta wa eskafeta disezeta wata oza hizi yanigilia wakama mbona makasemba tulitwa mwana tukasemba na oti binda yake mwana kikwe ikina metuka nazenga yuye ngetukai na ndwai nimeondea nikaniata niwe mwana omwe waza kwa iro amutuko ambiye be mundu mwe museo muno bandu weto amanywene na kuya mutitu wandoa na mukule ne museo ambiye ne museo byo nyina abanga dedikto inaendiye ko ainede ya na mundu mwepo na ndiama na mundu mosi kundeza wenda ondeza ye kana ni chao nundu ambiye ni sawa kamana mutula we bani unenga onambaka ndwendaka makwende nundu zula yagu ibwa ukuta utemu kuna foundation sula mutula ngu unenga bani unenga onambaka miela yangu onekaka miela yangu ya kuona ikamandalala na mwe muzee mudu situ ngu ndiye ndanye no kwa ikombe lakini ambia mazaye no tukathi nangale kaseka kwa ene wiye sabale ndasa na kume binda yu naze mete ya wendo ndikagwa no imana no kundesa to nondu thela nabikie kula nabikie na wiye muno kwa randunge nabiye na ethe andunge no twaiwe sio kona yeme no sio onde yongwe ndamoda is a real story na ndukolwa ni ku comment bunde wathi ulonge mona ni muchambuye kana real story kana no kindu ocha kwisilia uno mbati twingombe na mingi naende nina muye mukathamia bana na muya nungilithia na thimwe ya 30 na nyanya mukaelio thamia ngaliko yenge yakwa ya Facebook page mukaelio ni follow muyanu ai ngazene za nathi nditha nitembea na kibanda changu kunetha nitembea na ngali FB page yakwa zitawa force ya ungu mmoyi wa ekoyo kwa uthi baya usearch page zitawa force ya ungu mmoyi wa ekoyo na uni follow nikenda with one support tiwanesa alamu comment wathi ula muitha wasinda niwe nga muchambo ya ilike nanye negwa ndienda kuthivando